Drive. Wan ko manana. Ikarik abayadan mi matlaang iti kabiitan a panawon. Saan a mabayag? Ha? Awan ngamin trabaho nila kay ko itana na. Awan ti iso amin iti balay mi. Iso an napanunot ko ti umay kada kayo. Ala, anda maipautang ko kun ka, ngam 2,000 laan. Ay na, agyaman ak unay nana. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, Mildred. Ngam na takderam ko mati karaym. Asaan ang mabayag ti panagbayad yaw? Una na, ikarik day ta. Anya, pinautangam ni Mildred iti kwarta, bakay? Wan, lakay. Nakuna na nga main nga awan kano ti amin da iti balayda. Anya? Nasyanak mag, iso nga impautang kun at idwaribaw. Ay, sapay la kumata, bayadan ng tao. Kahit ingkari na mo't abayadan na mo't lang. Kan saan kano ang mabayag. Sapay kumata, pudnaw. Ngamain, ada madamdamag kaw. Ado ka na, tiinut-utangan dagi dyan nga agasawa. Kaya di da ka no binaybayadan. Anya? Iso, sapay la kumata, bayadan dan to ti kwarta ngayon pautang mau. Naimbag man ta pinautangan na kadadya bakay? Wan, imbagak namin nga awan ti iso amin dito'y balay. Iso ang pinautangan nak mo. Nasayat mo kasta. Kahit, kaano abayadan ta? Imbaga ka saan ang mabayag ti panagbayad ta, tapno agpautang. Iso asika, ingka kumamot din mang sapol iti panggadam. Saan akas ta ano awan, kat awan latan. Uwin ka di bakit? Di ka matanagan. Inak to agsapol iti panggada. Ay, nasaya at mga runukas na. Ay, masikuranak ang makakit-kitakin ka nga dalaang dito'y balay ang nagmayat ti panagdikdikwatrong. Anya? Anyamot din ti kastoy. Awan pa'y makalawas ngam naibusan ti 2,000 nga inutang ko. Kanya ngay nga ro bakit? Pasigmit ang nagngingi na ti magatang ita. Katsi ka, kaano ka ngagtrabaho? Trabaho mong ibagbagam. Awan pa'y nga ro na biro ka. Na, dayta ti bagbagakin ka, Anton. Kasano ngamin amadaan kay ti trabaho? Saan ka matarumwar ama pa nagsapaw? Anya? Alangan mat agi trabaho ti mangsapol kan ka. Anya ka matan, Anton. Ay na, pangaasim ko kumare. Pautangan na ma. Ha? Maasi ka kumamot kada kami Awan ti iso amin mi. Di ka madanagan. Bayadan mi matlaang. Apaman ang makasapol nila kay ko iti panggadan na. Ay, ala, pautangan ka ako, Mare. Ngamne, ikarim ko maasaan ang mabayag ti panagbayad yo. Ha? Ngamin, ti kwarta nga ipautang kukin ka, puunak di titirsenak, kumare. Kas na ka di kumare. Aywan, ikarik asaan ang mabulanan ti panagbayad ko, mare. Nasaya at no kasta, kumare. Ala, pautangan ka ngam 2,000 laan. Ay na, agyang manakunay kumare. Ay, mayat ang rod bakay. Tadalat ta, mayat nga agpautang kang ka. Katun, maasyanda ngamin kadagiti anak ta no awan makanda. Iso nga dalat tamat agpautang no kwa. Ay, naimbagla ngay. Tadapay na batbating ada konsensya na. Anya, ay katun na. Ngam saan mat nga agnanayon kat nga damayat nga agpautang, Anton. Iso apang nga asim kumaa. Ingkamat mang sapulin iti panggadam. Uwin bakit? Uwin to. Anya! Nay, apay ngay. Awan mo ni Mildred nga umay agbayad iti utang na lakay. Ay nawaw. Apay ngay asak ti saludsudam. Ingka di balay da, ingka singirin. Kat no imbaga na mat nga iso ti mangyag dito. Ngam awan pa'y mat. Kat nay mano alawas ang tinapalabas. Awanan di ingkari na amabiit laang ti panagbayad da. Ay, nasaya at ano pudno ko mangagbayad. Angam kita ma. Manon alawas tinapalabas. Naimbag ko man o may makisarita. No awang pagbayad na. Angam, ay, awang mait. Wan nga agpaisaw.
Ay, payman. Inak man ni Jay balay dahin ton madamdama. Inak singiran. Ay, wala. Di mo urayin nga iso ti umay. Awan la amuhon iti dayja a Mildred. Anya kay matanana. Saan kayo ang makaururay? Imbagak mat kada kayo asyak ti umay ijay balayo. Imay kayo pailaang mat dito'y balay. Anya kayo matan. Apay ngay ang makapungtot ka matan, Mildred. Kasano mat namin? Saan kayo ang makauawat? Imbagak nga itulod ko ijay balayo ti pagbayad ko ngam imay kayo pala ditoy. Awan mat nagdumaan na ti umay ko ditoy kan ti panang itulod mo no bilang laeng. Awan pa'y pagbayad ko itanana. Iso apang nga asiyo, agawid kayo. Anya! Anya? Kasta unay ti pungtot ni Mildred kada kayo, nana? Wan nga raw. Napan ko la siningir iti utang na 2,000. Ngamnay, kasta unay mata na pungtot na kanya. Ay na wow, maulawak Mildred. Iso lang arudan tinakautang, isupay lang tinatangsit. Ay, wan nga raw. Ay na, no siya kinagaramida na itikas jay, ang mga no saan laatong pa tinaramanan na. Adaya kas jay mo? Iso tinakautang kat isupay tinaungat? Masya anak lang amin kat, idi may nagpakpakaasay, nga awan ka no ti iso amin da. Angam kas jemot gayam ti ugali na. Ay, agbababawi ak anag. Aramidan na madlangkan ka, tinaramid na kanina na iling. Ay, una yun, Deja Mildred. Jack lakit di ekspektaran ang maaramid na ti kasjay. Ngamen, idi may imutang, kasta una iti pakaasi na. Di mo kailaki, dinurab tingiwat na tamarwan. Ibaga na pa'y asa anak ka no ang makaawat. Maibus at talaga ti pasensya, kitaan na. Ay, nagalas at talaga ti ugali na. Payman, marana akman dayta, tapanal pa akak manjerupan ha. Uwan man, barang agnakam ti awanan bay na babae. Nasaya tanaranaan ka si Mildred. Ha? Hoy! Ang mga nalipatan ti utang mo iti gayam ko. Ha? Asino ang gayim mo ti bagbagam? Bakla anagalas. Anya? Ay, natangsit ka mata talaga niya. Asino kumapay no saan ni Petra? Hoy! Ang mga nalipatan. Nabulanan ng ti utang mo kankwana. Anya? Ha? Anya kumatibibiyang mo sika? Apay, si kaya tinakautangak. Saan mo ta? Tapno ang sao kay ti kasta. Manakibiyang kamot launay. Anya? Ay! Ha?
Agpabida ka mat abakla. Nagalas matla day tarupam. Awan babay mo. Anya? Ay nawaw! Ay nananggigigil na talaga akes! Bay amare, siyak ti makaamukin kwa na. No siya, talaga napunwanak mo kin kwa na kay. Ay naurayak lang ang kalinduusan iti dayjay ama ulawak Mildred. Ay nagmayat apag sinain ti kararwana. Ay, salbahag. Payman, siyak man ti mapan iti balayda. No saan pa'y agbayad, ikak ti pagnakman na. Ha? Uwan kumare, nalabas una yan dadya nga aramidin na. No awan pagbayad na, nasaysaya at pa'y no umay makisarita. Ngam saan mo? Iso nga ulitak ti mapan ijay. Okay, go, 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 mare. Tanong ka sa pulan at tong paem. Tong paemon! Anya kamutan, Mildred. Saan kumamot na kasta, Makisarsarita ak lang arudan iti nasayaat. Sa ita, makaungat ka pa, hay? Kasanumat ngamin! Saan kayo ang makauawat? Imbagak mat asyak ti mangyag iti utang ko, ngam agkaraumay kayo dito balay. Anya? Oh, talaga lang Natangsit ka talaga, Mildred. Ha? Eh, Petra! May saka mat apasulpot-sulpot! Anya, talaga nga awanan tinabat-bati apa nagbain mo, anya. Talaga ka di asaan mo abayadan ng tinutang mo akwarta kada kami kininana? Awan pa'y ngarod pagbayad ko! Makawat kayo kadiwan no saan? Nagawan abain mo? Da kami kit din ti saan ang makawawat? Si kalangarudan ti nakautang? Wala na mo! Siyak tinakautang! Ngam makauray kayo kumamat abayadan kayo Imbag kumamat no nagdadakil agatan ti inutang ko kada kayo, manulaang may! Ne, anya dayt na? Kasla tarpulin, mat. Uwan mare, tarpulin na talaga. Kita kat naglawa at tarpulin, kunaman. Anya nga iti nakasurat iti dayt at tarpulin. Saan asurat ko mare? Rupa dagiti nagtatangsit ang nakaut-utang kanya. Anya? Maday ta, kita Adda rupa da. Naganda, kano anya ti rasunda, asaan da ang makabayad. Ay na wow! Nakabutbuteng dayta at tarpulin, kumare. Kasla tarpulin, tinatay! Ay nako, adda pa'y litrato dagiti puraw abilik nga agtatayab. Kas kada clouds! Ay! No da ito tiwagas, tap no agbayad da iti utang da, apay kik din. Ay na! Naidumdumamat dayta pa nagsingir mo iti utang. Ay na wow! Iwan ako mare. Nabanuga ko nga karasubli ti babalay da. Para makita no saan da pa'y langaw may agbayad, dagiti awanan baeng. Apa? Sapay number 1 ni Mildred di tatarpulin. Ay wala, gaputa isumot lang ti katatangsitan ang nakautang. Iso nga isumot ti numero 1 dito yung listaan. Panunot ti tao ti panagpampanunot mo talaga. Ha? Apay anak ko ng data, si kaanatangsit anak kautang. Ha? Gapula ang iti utang me, kastan ti naramid mo, impaklat mo matandag iti rupa mi iti sangwanan ti istor mo, ay unay kan? No kayat mo nga kartibak ti rupam, iti tarpulin nga inbitin ko dito isang wanan ti istor ko. Agbayad ka. Anya? Oh, anya, agbayad ka winaw. Oh, dayta ti 2,000 nga utang ko. Sapay la kumata makaturog kan itinasaya. Apaw, kunakman no kunam ano agbayad ka kat times to. Tangsit ka talaga. Isulang gayam da ito itiwagas. Tapno agbayad ka iti utang mo. Mala, ingka idanon ka dagiti padam anak ka utang. Nga darupa da diti sangot titirsinak.
Mumatgayam, nagawan abain mo. Anya? Nasabat ko itay ni Tata Pidring. Nakunana akanayon nakakano amatiliwan amat maturog no kasdi nga oras ti trabaho. Anya? Dayta ti bagbagaken ka. No rabi ngamin apan naturog, imbes amaturog ka, dayta lag cellphone ti aramidem. Iso amapuypuyatan ka. Ha? Iso asaan arumbang nga agsakit tinakam mo kadakwada. Ngamin basol mo. Anya kumangay no inikat na. Paisulat ti pagtrabahuak. Nagadaw. Anya? Addan tumasaraka kapag trabahuak ka na pimpintas. Anya ti kunam, sister. Awanan ti trabaho nila kay mo. Ay, awan nga rod kumare. Iso nga addala ang ijay balay. Agul-uldag nga agmalmaleng. Amangan no kayat na atang danak. Ah? Anya ti ipaaramid mo no bilang laang. Kaibagakin ko na. Pagkalyat ko iti pagbasuraan. Ha? No kayat na. Umay dito ay tap na pagsaritaan mi ti maipapan iti tangdan na. O sige mare, ibagakin ko na inton madamdama. Adda ka no ipatrabaho kan kani bakla lakay. Ha? Adda ka no ipaaramid na. Anya? Na, anya madaytan. Ibagbagak lang nga ruden nga adda ipaaramid na. Ha, kapay lang ha. Sakit itay pa'y akud-kud-kudam day tadakulap mo. Nagatel nga ro, di kuda. Anya, No kastoy ka no ang nagatel ti dakulap, adda ka no sumangpet a kwarta. anya. Un bakit? Mamati ka. Ngamin, isote ka na yun nga ibagad ay dilulaw. No nagatel ti dakulap, adda ka no dumteng agrasya. Oho, adula amin dayta. Tiko na adda ka no ipatrabaho ni bakla. Saan aday tanagatel adakulap mo tiing kaibagbaga? Talaga ka di nga awanan ti panggap mo ama panagsapol iti panggadam, Turyong. Makauray pa yung day ta, bakit? Agsapulak-tulak ta ka di. Unay ka na ya. Naimbag kumamait no awan anak ta. Kauray saan ka nga agsapol iti trabaho, okay laang. Ha? Adda ka matlatan dito'y balay amat maturog nga agmalmalang. Ne, nagatel man yung tidakulap mo. Ay, kudkudak man. Nagatel ah. Ang hindi ka madanagan, bakit? Marikrik na. Adda sumangpet a kwarta. Marikrik na ngamin. Gapo iti kanayon a panaggatel tidakulap ko. Anya? Anya? Awan pa'y trabaho nila kay mo, aging gaita? Ay, awan pa'y nga rod din ah. Parikot ko nga rod. Nagdakkelan abagi. Ngum kastaunay mat asadot na. Di mat trabaho ti urayan na amang sampol kan kwa na. Una yan, di kasta nga asawa. Tunggal ibagak amapan agsapol iti panggadan na. Ibaga na sa anak kano amadanagan. Gaputa marik na kano nga dadumteng agrasya. Kwarta. Anya? Kanayon kano ngamin nga aggatel ti dakulap na. Iso akasta kanayon ti bagbaga na. Anya? Adda ayamot ti kasta. Huwag nga ron. Diya mo ngamin kayat nga umtan. Ngamin, aga pa kami laang no aramida dayta. Hay na, ikam ti pagnakman ti asawam. Saan amabalin ti kastangar aramidin na. Grasya nga ibagbaga naman. Kasla pa nagpampanunot ti ubing. Nay, si kamot gayam tinakatugaw dito'y balkaw, turyaw. Ay na, nagmayat ti panangipasikig mo di ta cellphone mo. Ay, ninanamay. Da kayo magayam. Wan, siya nga raw. Hunay day kan. Di mo pa'y madlaw ti tao nga masidagkan ka. Gaputa day talatan cellphone mo tikit kita. Ay, ibagayon. No niya ti bagayaw. Tanuawan, pumanaw kayon. Nagalas mo't day tangiwat mo. Kanya nagalas. Nalalas kayo pa ya. Anya! Ay, turyaw. Di nakman pagsawan ni iti kasta. Mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ne, adda ka malagayan dito'y balayo, Toryo, Kunak nagatrabaho, iso asan ka nga imay di tersenak. Pagkalyen ka kumay, ti pagbasuraan mi. Oy, bakla, urawan trabaho.
Jak pagtatakunan dagkali iti basuraan. Anya? Ay nakatangtangsit ka na. Uray sa anak nagtrabaho, adanam na mga kwarta. Saan lang 1,000 milyon pay. Anya? Makitam daytoy, oh. Ay, anya ko mati makita iti dakulap mo, ha? Nadalos, ta saan kakat nga rod nga agtrabaho, ha? Saan aday tati kayat ko asawan bakla? Anya nga rod? Ay, nagbalinan ang nalabaga. Gapo iti kanayon na panagkudkudkud ka. Kanayon tumat ang nagatal. Isong amaw. Umadanin ti sasangpet ti grasya kada kami. Anya? Ay na, isumet lagayam asaan nga agtrabaho ni Toriong. Tapay ka daw. Kat no namnamaan na nga da sumangpet agrasya, takanayan kano ang nagatal ti dakulap na. Anya? Wen, kasta tinakuna na itay. San na kano apagtatakkunan ti umay agkali iti basuraan. Gaputanam namahan na dayjay. Ay, panunot la dayjay ti sadaw takas ken kuana. Wen nga rod. Ay na wow. Milyon kano ti kwarta nam namahan na. Gapo, taggagatal ti dakulap na. Ay, tiawanan ba inasadot? Una yan, turyong at talaga. Awan, tinasaya at aramidan na iti pamilya na. Nay, siga magayam ti masabat utoryong. Naggapwam ngay. Ha? Da kayo magayam tatapid rin. Agam, awan bibiyang yaw, no sa dino tinaggapuak. Anya? No ti amuyaw, kat nasakit tinakam ka, gapo iti panangikat yo kanyak iti trabaho, nagbidot kayaw. Nay, apay ngay. Kasta mo ti bagbagam si katoryong. Saan ka matkat ngay katayon? No saan akasta ti aramid mau? Ha? Matmaturog ka kidain kabayatan ti panagtrab-trabaho dagiti kakadwam. Ang permit at ikas day kadakwada. Alawanan, tinapatag, agbalinak to a milyonaryaw. Anya? Milyonaryo? Kasano ko mga agbalin ka milyonaryo? Kasadot ka may? Di wala mo Mas dao kayong tulatan, wag milyonaryo ako. Ay, nasayata nagranata Mersey. Ha? Apay tata. Ay, madamag kumanlaag. Apay ngay bagbaga nila kay mau nga agbalin to kano a milyonaryo. Ha? Nakaskas daw dayjay ngay baga na itay kanyak. Ay natata, kun na la dayjay. Patpatsin nyo mo. Kung nakano ada trabaho na akas taunay ti kadakkel ti sweldo na. Ay nagmayaten no kasjay. Awan nga ro tata. Tainak man ungtan day aturyong. Mangimbaba Anya mo tanday tangar aramidam si katuryong. Ngay, apay tagungat ka ngay. Asino ti saan makapungtot iti kastang aramid mo? Awan lang arudan trabaho. Maalampay laeng ti ang palapalastog kadagiti tattao. Ha? Anya ti imbagbagam kin ni Tata Pedring. Ay naturyong aya. Siyak nga asawam ti mababain iti kastang aramid mo. Tapay ko mababain ka. Rumbang ko mamaragsakan ka, no agbalinak a milyonaryaw. Makitam ti dakulap ka. Aggatal manan. Kudkudak manan. Anya? Amok. Mariknak bakit? Talagang adda sumangpet a kwarta kadata. Mas daaw kan tulang. Ibagbagak tumay. Ay, intun kun matungta kalakit nga rudan. Kapit-pitak ka mat. Wan mare, naggapuak ngamin ijay talon. Ha? Nakisagkaak man ko mare. Awan mo't ngamin trabaho nila kay ko. Kahit mo asawan, aging gaita saan ang nagtrabaho nila kay Mau? Ay nasaan mare? Ay, jak amon no anya ti aramida kan ko ana. Tilatan pa naggatil ti dakulap na ti pampanunutin kan padpadaanan na. Anya? Ay unay mo't ni Turyong. Kasano no awan pa kitang danam, di saan kayon amangan? Ay talaga saanan amare. Ngamin kas jemot ti asawak, napaglan asadot. Anya, aging gaita. Awan pa'y trabaho di asawa ni Mersay.
Uwan nga rod na. Isumot ti ibagbaga ni Mercy kanyak idikalman. Kasta ka day. Ay na, iso ko mga raw ti mapan ko ayaban at ang danak nga agtrabaho ije balay may. Ngam pampanunutak. Amangan no agkakadakas manen asarita ti ibagana. Anya nga rod na. Kat tila ang matisi man iti pampanunutan na. Ti kayat na, di saan nga agbannog, ngam adalatag sangpat a kwarta. Ay, aguyong. Adaya mo't kasjay. Kanayon kano ang nagatol ti dakulap na. Isu amang namnamalatang adan to sumangpet a kwarta kadakwada. Aging gagayam ita. Isulatan ti pampanunutan na. Ay, kaasimot ni bakit nanukasta. Payman, mapan ko man pagsasawan day di alalakay. Ay, naturyaw. Tapno ang mamanya. Uray pa'y minuminutaw nga gatal day tadakulap mau. No saan ka ngagtrabaho. Awan lata. Anya? Awan mapasamak iti biyagyaw no kastamlaan. Ada ka di mo't tinadamag mau abimak nang. Gapulaan takanayon ang nagatal ti dakulap na. Addan tulat tanana. Mapasamak to dayta. Da kamintaw, ti numero 1 ang makapadas iti kasta. Anya, ay naturyong aya. Bakit akon? Manong titawon kaw. Ngamawan pa'y napuutak abimak nang. Gapulaan takanayon nga aggatal ti dakulap na. Anya? Isa pa nga same. Ang trabaho ka kuma. Masyan ka kuma iti asawam. Apay kumaama ka pungtot ka. Gapo iti panangungot kan kaninana. Una, taman nakibyang maunay. Diyak mat pakibibiyangan ita. Yung bibiyangan dak. Kat, pudno mo ti bagbagana. Saan aya? Anya po no? Adda ka di bimak nang gapulaang itinagatal adakulap na. O, adda ka de. Di ka madanagan bakit? Addan taw. Ay, diyak amukan ka. No kastamlatan akanayon amang namnama ka itinamay asaan mo mat apagrigatan ay pumanaw kamilangan. Kadwak dagiti ubeng. Anya? Kadwak dagiti ubeng. Makaamukan iti biyag mo. Bakit? Pangasim ko ma. Di mo aramidan dayta.
Agyaman nak, Mari Matilda. Ayun gayam, sakbay amang rugi ka. At kayat ko nga ipapirmakan ka, Mare. Anya ay day tamaray. Kastoy ngamin, Mare. At the secret recipe ni, ket confidential data. San amabalin amaamon ti dagduma. Sa anak mat amaritis, Mare. Wen, gam na saysaya at no agpirma kalaangan iti non-disclosure agreement. Ay, nawaw. Awan ka diti pa nagtalak mo kanyak, Maray. Saan akasta, Mare? Kaya't kulaang aprotektaran ti negosyo. Kan may isa, amin ako ket nagpirmadan. Saan laang asika? Ala, agpirma ak nga rudan. Tapno awan ti makunang kanyak. Alaam da ito'y, Mare. Anya day tamaray. Recipe book. Iso ti usaram tunggal agluto ka. Iti kasta, consistent lat namot ati timpla ti makan alutuam. Ay, nawaw. Panagkunakit, kabisadok matimino dito yung restaurant mo, Matilda. Well, gamnas kan asurutom ti measurement dagiti ingredients, Mare. Saan ama ba rin apugpug tuam latta? Sige, ala at nga rudan dito yung recipe book. Okay. Sige, Mare. Agdiretso kan iti kusina. Itay pa'y nga agur-uray ni Manang Bekang. Last week na ngamin ita. No adda ti masapul mo, adda akla ang iti office ko, ah? Okay. Manang Matilda, mabalin ka din agsarita ta. May papanitian niya, Philip. May papan iti baro akok mo ah. Eh? Adda ka di parikot kini Maritinang, Philip, ading ko? Di mo ka di ammo ti aramid na iti sigod ang nagtrabaho na manang. Amok daytan. Ngam nabayag matanday jay. Nagbalbaliw mo't siguro. Di tayo mo ah. Santo pa'y amam ti awag na ken ka. Ay na di ka kumaagsao iti kasta. Ngamin, saan a big deal dayta kanyak? Ha? Awagan nakman iti mamon na saan. Okay lang, tagam amo kami mat. Well Di ka kadi madanagan. Bantayak an naimbag ni Maritinang. Iti kasta, saan nga agaramid iti kalukwan? Dahito'y gayam ti secret formula ako nada. Panagkunakit, mabalin apagkwartaan daytoy. Mabiit man laang tapitsura. Anya tar aramidan manang tinang? Nay, sika magayam Philip. Anya ti aramidom dito'y kusina. Imaya, tamay ko ibaga ano mabalin. Partakan nyo kumatagluto. Ado ngamin ti pending orders tayo. Naa, anyat kaya't mo asawan Philip. Nabuntugak, kasta ka day? Sana kasta manang. Ay na, saan asyak ti kastam Philip? No saan kay ang makauray? Umay ka tasikan ti agluto. Anya? Kabaalam nga ro ti agluto. Ibagam laang ano kabaalam ti agsinukat ta. Sikan ti agluto, tasyakon ti agbalin a dishwasher. Ay nawaw. Bagbaga man da dya cook mo manang. Ne, apa yan, Philip, ading ko? Nakasagsadot. Kas itay. Nagado ti orders itay. Angan nakabumbuntog mat nga gunggunay. Nabannog la siguro, ah? Nagsilsil pong to pa di kusina. Anya, bayam, siyak to ti makisarita kan kwa na. Basta liklikam ti makiapa kadagiti staff tayo, ah? Nalawag ka di, Philip. Ay nawang. Saan mo't asyak ti makiap apa manang? Tibagbagak lang mat. Noan niya ti madmadlaw ko. Alam guston, di ka nagpalawag, Philip. Aramidam kit di dagiti rumbang nga aramidam. Kumusta nga iti trabaho, tinang, bakit? Ay, makapabanog nga ro Julius lakay. Talaga kasta, ah? Ano usam datan? Naimbag kumamot ano saan akas Jenny Philip akapsat ni Matilda. Ah, ay nawaw. Apay man ni Philip, bakit? Feeling busmat iti restaurant ni Manang na. Anda ka didakis ngayon sawang nakin ka? No makapagsaukit kasla sa anak nga agtrab-trabaho. Amangan mo't ngamin no adadakis ang aramidam. Naa, isukit di ati agin lalaing lakay. Agasum nga ita umay nakdarup-darupan iti kusina. Imbis nga si kaswan na dagiti customer. Naganos kalatan bakit? Gagangay, ti trabaho da ita. Huh, maminsan pa yung aramidin na ti kasjay. Ay, uston. Agi na nakakiting. Tamangan tayo ito madamdama.
magayam ti inpus ni Maritar sing iti Facebook aladawan da iti kalibin na. Gwapo magayam. Purinar ko naman. Naimbag pa ni Maritar sing. Ne, anya ter aramida, Maritina. Ah, Matilda. Ti cellphone mo, ti dumdumugam. Ay, kwa, saan na balay ah? Tawang mati maaramid. Manmanula ang mati customer. Sa maysa, adupay tinailuto ang masida. Ne, aguray ka. Api ngay, akas ti kusina, Mare. Nakarugrugi mat. Anya ti ekspektarom ngay Mare. Ay na, Mare, agsagad kan agpunas ka kumamot, ah? Ay na wow. Kukla ang mati amok nga inaplayak dito yung restaurant mo. Wan, pudno day ta. Ngamno kasta ko mga awanter aramidom, ay kat agdalos ka mat, aditi kusina. Sobra mo tititad ko asweldo, Mare. Naa, nukasta. Saan la ang gayam akok ti trabahok dito? Ay nawang, anya day ta, Philip. Apay nga agpada ti menu tayo iti restaurant nga asidog iti paradaan. Agpada? Wan manang. Nakitak ay talim mabasa. Ket nakitak mo't lang iti ni manang tinang. Ije mo't gayam ti pagtrab-trabaho na. Ay sus, amangan mat no. Ay sus, amangan no yung suro ng ti secret formula tayo iti restaurant a pagtrab-trabaho na.
Ay, saan ang mabalinti kasta, Philip? Talaga asa naman ah. Asino lang ti gumatang kada tayo. Nasken ang makasaritak dayjay atinang. Anya tigagaram, Matilda. Imayak, tada na patag nga ibagakan ka, tinang. Itatadan pagtrabaho sa kaumay. Pasensya ka, ngam jakon kaya ti agsubli ti restaurant mo. Ay, nawaw. Kamali ka. Saan akasta ti kayat ko nga ibagakan ka, Maritinang? Anya nga rod. Nadamag ko nga insurong gayam ti secret recipe mi iti restaurant a pagtrab-trabahwam. Ha? Saan anasaya ati kas di nga naramid mo, Mare? Apay, awan ka din, ti customer yung maray. Adda pinirmaan taan ng disclosure agreement, Mare. Saan ang maiparbang amapan mo isuro iti sabali ti secret formula ti restaurant ni? Naimbaglaan ang tanagawid kantinang. Apay, lakay. Kano hindi mandana ka ni Matilda. Anya? Apay ngamin nga insurong iti sabali ti secret formula ti restaurant da. Naa. Siyak at talaga ti kalkalabanan day taatao ah. Ay nawaw. Sika lang arudon ti nakabaso, sika pa'y tinatangsit. Wala at amok ahos to't ilablaban ko. Husto sa asawamit. Adda ka no pinirmaan nyo a non-disclosure agreement sa paya nagtrabaho ka kadakwada. Notarized by attorney Dayjay. Iso ang mabalin akaswan na ka ni Matilda no kayat na. Ha? Kano mapasamak day ta? Ang mga nudakkel to timultam. Saan la day ta? Ang mga no maibalot ka. Anya ter aramidam dito'y balay, tinang. Imayak, takayat ko ti agpakpakaasiking ka, Matilda. Di na ko maidimanda. Dakkel ti perwisyo nga inted mo iti negosyo mi, Mare. Gapo iti inaramid mo, nabawasan dagiti customer mi. Ngamin, addan ka kompetensya mi. Pangaasim, tadinak idimanda. Diyak kaya ti maibalod, Mare. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay anagaramid kay ti kalukwan. Pangaasim mo na. Ay namare, pasensyakan. Ngam ituloy ko ti mangikasukan ka. Saanin nga agbaliw ti pangadeng ko. Sika tinatangsit idi. Sa ita? Maasyan ka kumamot na kanyak, Mare. Diyak kaya
Tulin mo iti drawer, Nelia, bakit? Talagang awanan, saldi lakay. Adda na patag anang usarak. Anya? Hindi mon saludsudin no anya tinang usarak. Ay, nawaw. Apay, may asa na mabali na mamuak ngay. Basta, aywan gayam. Inted ka din ni Mrs. Cross, titangdan ko kan kalakay. Wen, sa nga ribo tinted na. Ay, ingka man iti tersina. Gumatang ka iti bangos asidanta. Agsidata man iti sinigang ita. Muti nga ro din ti kwarta, tama pa na kun. Agawa ma. Ituloy ta ti agsarita, kalpasan ti pandangan ta. Ala, agtugaw kan, tamangan tan lakay. Ay, nawaw. Apay, sardinas mo tintinda sarmaw nila. Ano santa pay lang ti agsida iti sardinas lakay. Bangos ti impagatang ko, ita sardinas. Ay na di ka nagreklamo pay. Agyaman ka kitdi, taad dala ta uray sardinas laang. Una yun dahi ta pa nagtipid mo. Aywan, manipod ita, agtipid tan lakay. Tapay, kagtrabaho tamat adwa. Wen, ngam kurang, iso anas kan nga agtipid ta. Saan ka amaawatan ah? Pulain, nagpariban ka man. Kaano lang, idiimpakulot mo tibuk mo. Ita, nagpariban ka manan. Una, taad nga ro ti kwartak nanang. Sa dino ngay manan, tinangalaam iti kwartam, kat awan mo trabaho. Awan ti trabaho, ngam adda ti business ko nanang. Anyaman a business na ita. Di mo ibaga, ngaglaklako kay te. Ay nawaw, legal ti business ko nanang. Sa bali manan ngamin ti pampanunutin nyo. Anya nga raw ti business ma'am. Agpapautang ak nanang. Sa dinaw ti pangalalaam iti ipapautang mau. Ay basta, di kay madanagan, tadyak kinuti ti pensyon nyo. Bukod ko a kwarta ti pinagriban ko. Naimbag pa niyan ti Pulin. Kasla sana may ibusan iti kwarta, Lola. Ay, isumot lang ti kunak Jumar apaw. Agasam ngay. Every week matin agpasalon. Una, tadda ka nukat kwarta na. Ay, nawaw. Sa dino ko mati pangalana iti kwarta na. Kitawan mo tinatalgad at trabaho na. Tubo ka no, magtinegosyo na apaw. Amangan mo't no inraman na pinagpariban ti pensyon nyo. Ti kunana, kat saan ka no, apaw. Nasayahat nga rin no kasta Lola. Ngamin, para iti maintenance yun dahil pensyon nyo. Saan a para pagpariban? Ay, daing manan ti sida. Daing idi Lunes, daing idi Martes, daing idi Kalman, daing manan ita. Daing samatan, ingat inggana. Katun daing ti sidaan tayo aging gaasaan a maibos ti ginatang ko. Sa dino ngamin ti pangip-ipanam iti kwarta nga ititad ko aya. Ibagak man lang ang tipod no, tapno saan kan adagulit lakay. Impautang ko kini Mari Pulain. Ha? Inpautang mo ko nam. Wen, adda kanukat ti pautang business ti kumarek. Saan na bali? Addan to ti bingay talakay. Ay, nawaw. Kasanaw no itaray nagayam ti kwartam? Saan mo't siguro? Ay, siguraduan nay. Di ka agsay-sayang iti kwarta, tanarigat ti agsapol ita apanawan. Kumusta nga iti pautang business mo, Mari Pulain? Adda mo't sigurong tubo ti kwarta nga impabulod ko ken ka. Day tangarod kat ti parikot marinilya. Awan pa iti imutang iti kwarta nga inpabulod mo kanya. Ay, sayang mo. Sayang at talaga, ngam awanan ti maaramidak mari. Urayan ta ano adamanan ti umay umutang. Kaano nga nga adda maawat ko iti bingay ko, Maray? Diyak pa'y sigurado mari ngam itiks kan tumulaan mo kaano. Okay nga rod, Maray. Urayak ti text mo, Motor mo ka day, tinakaparada iti paraangan tayaw, pulay na nakaw. Ay wala nang, kabarbaro na ang motor. Iso adiyo pa'y sagsagidon. Ay, nawaw. Amangan nga magasgasan nanang. Sa dino nga itinangalaam iti inggatang mau, pulay na nakaw. Saanan anapatag no sa dino nanang. Tinapatag kat adan ti pagserbisyo no mapang kayo di klinik. Amangan mo't no nangina ti kasta. Nangina ngam saan aparikot day tat adamat ti kwartak nanang. Ala, si kati makamua, ngam kita lang anak ko.
Di mo na inayunan iti kalukwan tinegosyo. Nalawag ka day. No pautang laang. Wen ka di nanang. Pulin iti paradaan iti agsa pa bakit? At dadakil amaleta na. Ni, sa dino ka no ti papanan na. Jak amo ang ay kitaan. Ang mga ano itarayan na dagiti utang na kada kayo. Ay, saan ang mabalinti kas talakay? Awan pa'y laang tinaramanak iti interest ako na apagbingayan me. Sa ita, kas takit din, ti aramidan na. Daytan ti bagbagakan ka. Inan-anusan tayo tinagsidsida iti daeng kas kada sardinas. Tapno lang adamay pabulod mo iti kumarem. Sa ita, kastoy ti aramiden na. Naskan ang mapanak iti ayan damari pulen, lakay. Naskan ang makasaritak ana imbag. Ikaw na. Bareng nagawi doon. Nagkape ka pa, nilya balasang ka. Agyaman na na Luisa. Adda ka din ni Mari Pulen. Ay na, pasensyakan. Ngumawan pa'y ni Pulin dito'y balay. Nag-out of town da kadagiti ko kumari na. Ah? Out of town? Wan, kat inton sumaruno alawas nga gawid da. Kasta ka din, ana? Wan, adda ka din napatag nga ibagam kwa na. Adda ko man napatag apagsaritaan mi, nana. Adda nga minti kwartak nga innala na kanya. Kat ti ko, nana, pagpunan na iti pautang business na. Inkarina nga ibingayan nakto iti interes na. Anya, ay una yun day di apulain. Apay ka din, ana. Ay talaga amang ibaba inday di nga anak ko. Ado kayo matgayam aluklukwan na. Adda manen imay dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Kasta kanumot laang ti ingka. Saan pa yung arud lakay? Ay, nawawa. Pag may sabulan na yun, ngam di mo lagawit iti balaydan. Saanan anasaya at tikas ti ang mapaspasamak lakay? Kahit anyang aro ti aramidom ita. Kasaritak dagiti daduma anak kautangan na. Nasken ang makita mi daydi a babae. Nasken nga agsungbat daydi a puleng. Saan anasaya at tikas ti ngay naramid na? Pinangnamnaman na kami lang. Apay nga minta nagtalag kay adagos kan ko anak. Wala, tamam mo mi ka nga rod. Di mi mat impagarop nga itarayan na kami. Saan nyo kadipay anak kontak ni Antim Apoleng, Jomar? Ay, saan tayo mat antinilya? Oray ni Lola, madanaganan kan ko anak. Ay, sakpay itan ti agparikot. Gapo iti kalukwan ni naramid na.
Naimbag ko maano piso laang ti binulod na kanya. Saan mo ta 15,000? Ikararagtay lang na malawalawagan ti panunot ni Auntie Pauline, Tagawid ko man. No saan pa'y nga gawin? Talaga nga i-post kon ti rupa na iti Facebook. Iskam ti kastoy nga inaramid na kada kami. Mawatan ka, Auntie Nelia. Gat pasensya kayon, itinaaramid ni Auntie Pauline. Ay nawaw, kita to inpost ti may sa akabaranggayan tayo. Bakit? Aywan, rupa mat ni Mari Pulinday talakay. Adun ti mangsapsapol kan kuana. Adu pa yung ti mapapan iji balay na. Aywan gayam, nakitam ka din no adda pa'y laang ti motor a ginatang na ijebalay na. Awanin na, intaray na, pati motor. Kasanungay day kan? Ay nawaw, talagang samat nga intarayan na kami. Urayan tayo langan at damangin baga sa dino ti ayan na. Nasken ang maikan iti leksyon tayo di atao. Ay, sana nasaya tiar aramidin na. Lula Luisa! Lula Luisa! Oh, apay ka di aya, Jomar ako. Nay, agkalkalingutan ka pa yan. Nakita ko niyan ti Pauline ngayon lugan tayo ti puliskar. Nagturong tayo di barangay hall. Anya, Lula! Ado nga minan ti mga sapsapol kan kuana, ta-impos na pa yan iti Facebook ti rupa na. ay una yun ni Pulen. Agpulis ka yan tayo tayo di barangay hall. Si kalaangan ti mapanapaw. Ang mga numatalimuda waktu ijay. Good news bakit? Adda pulis anang itulog ka ni Pauline iti barangay hall. Ay nawaw, no kasta, adamot laangan ti nang isuro iti paglimlimangan ti loko. Una da reward ti makaisuro iti ayan na. Big time nga min, dagiti daduma alinuklo ko na. Sige nga rod lakay, si kapay laang ti makaamo dito balay. Mapanak man iti barangay hall, tadenggak no anya ti pagsasaritaan da. Singirak tumatan ti kumarek, iti bayad ti utang na. Agraman ti interes nga inkarina. Ita iti mano abulan, Marinilla. Nagtalagak ka, Mare. Ngam parikot ti inted mo. Ti kunam kanya, ited ko kan ka ti kwarta. Kat si kan ti makaam mo amang ipautang. No adda interes na kat ibingayan nak to. Ngam anya ngay ti naramid mo. Pasensya kan, Marinilla. Awang mati intensyon ko nga itarayan dagiti nakautanga. Mabainak laang ngamin nga agpakita kada kayo, Mari. Nalugi ngamin ti pautang business ko. Nalugi? Kat no pinagpasalon mo ti kwarta me. Saan laang adayta? Gimatang kapay iti motor mo. Inululbudan da kami, Mari Pauline. Pang-aasiyo, Mari. Di na ko maidimanda. Pudnot ibagpagak. Pasensya kan, Mari Pauline. Ngam agdemanda. Agkumari ta? Ngam saan basta-basta ti sakit ti ulo nga impaay mo kanya. Masyan kayo kumamot akanyak. Diyak kaya ti maibalod, Mari. Ay, nawaw! Di mulukuhan ti padam a tao. Ta iti udi na, si kantumatlaang ti mangsagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.